namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhlanje takhala ingami ya Gagash, leyi nga kwata strong. Then from there takhe ya ka Psycho na yena, hey kulokudikini man, kulokudikini ka Psycho man. Then amakumu of course takhe yetela hi Benny Mayengani the president. Yeah, so previous mga mahleketa of course hi ti 23 ta October hi fike hi endla a video laha hi nga fiki kombisa ku hey ku humele mhangu yo biha swinene. If that video mi nga se yi vona swi kahle mi yi vona mi kota ku twisisa ku hi fike njhani laha. Okay, so ka that video hi fike hi twa Gagash a vula marito lawa. And I don't care who did it. And I'm not going to retaliate on that. And I will advise them not to retaliate because as a head, so we Gagash lafa kombisa ku a nge retaliate and ta advise her not to retaliate. Mi nga mahleketa mamti a swi ta vona ku yena the wife if she agrees or not. Ma swi tikomba hey a kota n'wansati wa Gagash. Because ka siku na of course ra ti 24 ta October, where is she? 24. Oh, I think she deactivated the account. I think she deactivated the account with that. There's the screenshots, of course. So she posted this post, of course. Hey, I said, yeah, if I come so good, I post a picture. You can take a screenshot and hit my inbox. Not sure Sandelana, but to post on social media, as you can see, it's urgent. Mana makani ndzi swona ka azi ha swo n'wisati wa Gagash kwatini ha ku mati ya ntsana ku fika post wa misa un'wana since account is deactivated and to kundle ka yini ta va hi n'wi pfale xikandza ya hi ta n'wi pfala xikandza ku I don't know why account is deactivated for now and stuff like that. Mara ifika kombisa of course ku kombela ku pfuniwa hi vulavisiwa bodilo swo ku hayi va n'wi yise ka inbox vanhu va kombisa ku a postini na yena because pictures were trending earlier on na kwala ka Facebook swi ri ku trending hi leswi nga fika swo humela vanhu a va ri ku posteni ka Facebook directly so a va ri ku posteni straight directly so na mhaka leyiwa and even some pages kwala. Of course ni vone some comments va kha va vutisa ku why sa ala ku tirhana misa loko ku ri ka na hi yena loyi a nga teka those images mara ku hi post yena i fika a hlamusela ku ndle ka yena i fika kombisa ku a ni humelele ka swona ni ri busy na loyi a nga ndla swona ntsena ma swi twa statement ni ri busy na loyi a nga endla swona ntsena so swi loko already Gagash's wife a ri busy na munhu loyi of course a nga teka that screenshot so loko ni va ni ri karhi ni vutisisa very a ku ri inani a ku ri video call munhu loyi i screenshot ka video call van'wana loko va kha va vula van'wana and stuff like that. So leswi a kombisa ku i busy na munhu loyi leswi mi fike mi swi tiva ku i busy na nawu na misa lowa original a nga fika under those screenshots so lavan'wana lava mi kuma ku se vo fika va va ti third parties I do know hi nga swi vutisa sweswo na ku va vanhu lava mi kuma wa vunharhu se and stuff like that. Ka this issue yi nga khoseka laha and stuff like that va nga ku posteni ka Facebook ma vo so she wrote please note ku na xikombelo ka team yaleyi nga vona swi ri na nkoka to use my trend as an example lava nga ta va ti-victim a swi lomu mavokweni ya mina hi kombela ku pfuniwa hi info ku na reward leswi a nga fika kombisa swona and stuff like that and then she clarified the reasons show why ku ze ku pfuriwa case ku nge vuli n'wansati ku swi tshiki cause vanhu va trenda always so loko ku nga tekiwi step swi vula ku swi nge yimi since they always get away with everything ngwako hi swona that's why mina as must check a previous video ni mina ni nga ta want to make sure ku munhu wa kha wa khoma because if u nga na example obviously loko swi ku vona vo to enjoy so it was not really a great decision ku vona ka mina le Gagash hi vula you nge retaliate vo to swi tshikisa sweswi no mina a ni nga swi support mi nga mi swi twini ka previous video munhu a nge wisi swilo swa khale leswi u nga ri ki aware u na swona then hi miyela yes ni nge he swi cinci ni nge he swi susi ka vanhu but tomorrow un'wana a nga va victim swi kona ka nawu for a reason hi ku kombela hi legal team leyi nga busy na swona ni kombela ku pfuniwa hi kombela ku pfuniwa hi stuff leswi of course a fika kombisa swona so hayi ku busy blind mi fika mi va careful swinene ku ri na manyangatsi ni hi ta ku ri munhu wo posta swilo leswi a manyangatsi a nga postanga vanhu va kha va ri busy va ku manyangatsi posta ni kha ni hi vona ni languta na akhawunti yena va kha ku manyangatsi posta a nga postanga
a nga postangi. So of course how I fika kombisa ku sweswi loko a ni lo posta a wu ta kuma genge yaliya a yi ri ku ni nga ntseni ku posta ku ri yona yo sungula ku khomenta hi vito ra mina mama yi nga tsa u vhe tikhomiwa a wena va nga zi va ku hlwerisa ni leswi nga duma a wu vhe tikhomiwa so it was a great decision yi nga loko ni ku na ha processa video she came back again as you can see her account is back no fane scroll fane kuma ku she posted another post and then the other posts are deleted so she wrote nkhensa ku pfuniwa hi info leyi a hi lava obvious na ku laveka misa luwa boti luya a ku laveka info ya yena tanihiloko vo tala va nga n'wi vona a hangalasa social media ku hangalasa of course and stuff like that ya sweswo swa ti-images tetiya to va a nga mbalanga nsati wa Gagash ku nyika xikombiso ku na swo swi wrong ku fana na n'winyi wa nandzu a hi nkarhi wo tirha hi mavonelo sweswi ku mani u swi vonisa ku yini tshama na mavonelo hina hi ti-victim hi ndla leswi hi ndlaku that's what she wrote ma yi vona mhaka ya kona. Yeah, even then of course vi ya ka Sayicology kusuka sunguti 24 October fika a tsala a post of course ka mina a swi nga ri a surprise ni ta mi kombisa ku why loko a swi nga ri surprise ka mina so i fika a tsala ku ri xiyile vaseketeri va mina ku na mhaka yo ka yi nga tsakisi swinene ku na munhu va ngo i Dr. Nana i technology of course u ta endla Sayicology u busy na mina left and right ku yisa career ya mina ya music ma hleketa even around Good Friday humesini misa loyi u humesini as you can hear the voice ta wena ta yelana swinene na Musayiko so i mhaka ya khale swinene i khala kha engineetiwa Sayicology a hi swilo swa sweswi swa khale and video sa hi endleni kwala ka channel ni ta vekela a link on top comment and ma vona mhaka leyiwa so ku ndleka yini masathi ku ve na a clip yo karhi ma yo rodani swi twini ku hi Sayicology mara a hi pfuleni mitwa ku a ku ndleka yini ka this clip. Loko mina ta vuya ka Gaza so I animation they were blind ka this post too much a ni vona nga zani kota ku endla video a ni maswona ka ha trenda na swin'wana and stuff like that so of course one animation vo tala vo mabasa kwalana and stuff like that a ni kha ni kombisa loko munhu i technology voice technology because my main reason ngopfungopfu la i ku a nga ri ku kombisa na xikandza loko ku ri Musayiko a ta nga ti kombisa na xikandza ku a ta ti kombisa and stuff like that ma vona mhaka leyi I think ni hlamule multiple people yeni kumbe ku va ni mi chekisa ni mi kombisa ku already a ni swi tiva mana ku i technology na machava kwala already a ni va hlamuserini ku a hi Sayicology that person so the voice ta Sayicology na ta technology or Dr. Nana ta yelana ti close but you can ye tinyana ku na slight difference there and there nyana ma vona mhaka leyi hi mhaka flow ya vo na va trapstar kwala na vanhu mention a ni kombise maswo swi na one day ago already a ni swi hlamurini ka ni ku a hi Sayicology it's technology and stuff like that a ku na message wun'wana ni nga ta wu tsala handle ka lomu ni ta va live kwala ku fambeni ka siku se swi tikomba swi ri serious ngopfu ku mize lo u lwisana na mina as you can see kwalana unfortunately ku ha case la I mean hi ta ku yini loko n'wi khomisa fa ku ho na ti-voice to yelana i la ku dlaya unfortunately ku ha case and ya ha to tika swinene ya ha to tika attention xi yi kumini in technology xa ha to tikisa I mean to yelana ti-voice i ta ku yini loko ri to yelana swi va kha swi ndlisa swi ndliwe hi michini or ka njhani loko se ti kha ti yelana i ta ku yini manje
ni tshama ni humesa album hi Good Friday na yena a humesa ivi gaza yung blue tick as you can see kwala mi nga ta tivavisa xindzin'wana hi ku khopa voice ya mina loko u lava ku vona ku nawu wa tirha endla sweswo u ya mahlweni one day is one day boy hi ta hlangana ka nawu danko psychology mi nga zi mi tiwasitela mali ku a case la hayi nga ziti a mina a ni nga zi ni ku civela nga zi tiwasitela mali a ku zi ku na case ya nchumu laha divorce to yelasa sweswo i to swi yini u kondzela le ya mahlweni a ni rhanga na impact va n'wi blue tick so swi loko it's not really necessary ku ri nga ze i swi yisa ni le court hi ku swi nge yeli swi ta hela moyeni yona mhaka leyi and then of course hi hetela hi beliwanga president ka siku namuntlha of course ra 24 October yeah scrolling fast let's go yeah as you can see ya ri ku trend ni muranga phanda kwalano lexi hi hetela ngopfu swona la i kombisa ku se ti record a yi ti vandla murini a yi swo huwa se yi fixe 300,000 views yeah in just kambe yi fixerini I think yi fixe tolweni kwala it was still around 2 weeks and some few days yaleyo yi fixe 300,000 views guys hi to vula tani congratulations to him yi bini ka hana swin'wana hi nga ta swi vula swo tlula sweswi ti-streams ta chavisa swinene a yi swo huwa swa chavisa a yi swo huwa hi swo sweswo nawambe ji why na swinene na sweswi ta fika ka 300,000 views swi le ku chaviseni swi kombi loko ya 2 months na swi ta xi ngheni ka 300,000 views so hi ta vula tani ku congratulations to him and all those who streamed loko ra mi nge za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe ya sweswi ni kwala makuleni ni le ku leveka vafana lava hi fanele hi ya tsema tihunyi so a ni kombeli mitirhi ku a hi fambi tihunyini no faka tinepisi ta mina a tindleveni ma yi vona hi leyi ni faka tinepisi ta mina so ni ku follow me mi ta va vona va ni follow zi swi hlupha famba yisa ku tisani ti-CV mi ta mi ta thoriwa vanhu so i CV leyikulu leyi ya extra loko no za ni boha ti-CV leti ni huma so vatirhi ni to hunguta kunene ku mi tele ngopfu a ni nge mi koti vanhu va mina so ka gaza a ku hluphi loko lava munhu a ta ku tirhela ho ndla so endla so hi ta va vona va ta ntirhweni inkomu